pogrešan put, 100. put stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka. Bonjour. Bonjour. Šefe, evo, kako si me i sam stavljao na različite pozicije u momčadi, te napadač, te polušpica, te bočni, tako sam se ja stavio u poziciju novinara uz pomoć našeg zajedničkog prijatelja. I hoću reći da je dobar dio zasluge ide i tebi, šefe. Hvala ti. Moje prvo pitanje je kako si? Ja imam jedan princip. Kad imam privilegiju da se javnosti obraćam, ne smijem slagat. Pa i u ovom slučaju najdelikatnijem reću da mi je dijagnoza grozna. Grozna, imam 5 metastaza na kostima i hvala Bogu za veliko čudo još me nije počelo boliti. Ali svi oni koji su imali tu nesreću tvrde mi da to zna biti nesnosno bolno, no međutim neću misliti na to, mislim i dalje da me je Bog poštedio bola, pa neće valjda biti ništa, ali nisam dobro. Čuješ, tebi ću reći pred ovako velikim auditorijem, ti si bio nešto posebno za mene. Imali smo i krizni, ja kao trener, izbornik, imao sam kriznih momenata, ali uvijek sam znao da na tebe mogu računati. I ovo prebacivanje, sad budi ovo, sad budi ono, sad, to je potvrda tvoje velike nogometne klase. Jer danas savremeni nogomet, on prizna samo kompletnog nogometaša koji se dobro snalazi na svim pozicijama. A ti si bio taj. Ti si bio avangard. Nek me izvinu svi one koji jednako tako volim. Ti si bio moj bosanđeros na kojeg se mogu uvijek računati. Iako si uvijek imao ono prvo, ne mogu ja to. A onda sam našao načina da te izmolim, da ti naredim, da moraš i reći otvoreno. Ti si bio jedan izuzetno zaslužan igrač, a diskretan. I bez tebe bi vrlo teško napravili rezultat kojeg smo napravili. Eto, sad je došla prilika da me malo i neće mi biti teško da napravimo dijalog, jer te baš volim. Hvala, šef. Ako je u nogometu tako dugo zapravo, ako u nogometu egzistira lažni centarfor, onda mogu valjda i ja se obući u poziciju lažnog novinara. Pa ćemo vidjeti dok će to dogurati. Čuješ, ja sam imao privilegiju da čitam tvoja štiva, pa sam shvatio da si ti jedan intelektualno nadareni čovjek. I onaj koji se odlučio da ti vodiš ovako delikatne emisije, on je veliki mačak. Moj prijatelj Zdravko Marić je genijalac. A u tebi isto tako vidi genijalca i to ti je jedna hipoteka, to je jedna obaveza da napraviš posao adekvatan tvojoj klasi. Izvoli.
zahvaljujući nekakvom životnom iskustvu i riziku koji sam se ubacivao, zahvaljujući tebi i tvom inzistiranju, zapravo sam postao možda u neku ruku i ovisan o nekim novim izazovima. Smatram da čovjek, ako ne sigurno gubi sve, a ako riskira, malo može i dobiti. Prema tome, to je dio životnog puta koji je iza tebe ogroman. Ja mislim da ne postoji osoba, ja je barem ne znam, koja ima toliko životnog iskustva, životne škole, životnih okolnosti, situacija, uspjeha, padova, tako da će sigurno naši gledatelji biti zadovoljni ovim razgovorom, svako može tu nešto izvući za sebe. Da, ja uistinu sam imao jedan trnovit put i upozorit ću sve mlade ljude da bez žrtava, bez samoodricanja, teško ćeš napraviti jednu karijeru. Moj motiv, životni motiv je bio kako izaći iz sirotinje. Imao sam jednu mladost gdje je bio problem i ručka i večere, a oblačenja da ne govorimo. Ja sam cijelu zimu u Travniku gdje je zima nemilosrdna, u flanelskoj košulji, nema polovera. Pa osvojim državno prvenstvo u Langlaufu na Jahorni u flanelskoj košulji. Jer polovera nema. Pa svim ovima mladim ljudima koji imaju strpljenja da nas slušaju, neka vodi računa o ovoj dobi koja se zove jesen života. Ona ima svoj dio koji je kratak, ali ima onaj dugački dio ispred toga kojeg moraš znati jako iskoristiti da bi ti starost bila komfornija. Mnogi mladi ljudi lakomisleno kažu pa tu vrijeme ide i najedanput ti se nisi osigurao. Nisi se osigurao jer nisi shvatio da trebaš puno raditi, da trebaš puno učiti, da moraš naučiti posao za kojeg si se opredijelio kako bi lakše egzistirao i više zarađivao. Ja sam stvorio jednu formulu uspjeha. Vrlo često je repetiram, ali ću je ponoviti još jedan put. Kažu talenat. Šta je to talenat? To je nadarenost za nešto. Vrlo je bitno u samim početcima da se oprediliš za ono za što si nadaren, za što si talentiran. Pa sad ti imaš talenat i pogodio si djelovanje u ovom ili onom segmentu, ali nemaš motiv. Motiv ti ja dajem, ne ostani sirotinja. Osiguraj se, osiguraj obitelj, osiguraj onaj komforan život, to samo ti možeš. A motiv je uistinu jedan faktor vrlo bitan. Bez njega ne možeš prijeći preko prepreka koji ti život donosi. Pa imaš i talenat i motiv, a nemaš karakter. Ma daj, to moram. Kaj ne mogu? Ma nema, ne mogu. To ti najbolje znaš. Ne mogu, moraš. Pa imaš i talenat i motiv i karakter. A inteligencija, ona ima svoju definiciju. Kaže, snalaženje, adaptacija na situaciju koja se prezentira. To je inteligencija. Znači, adaptirati se na situaciju, ne biti glasan, ne biti prepotentan, nego samo zatajan. Ima Dalić jednu izreku, kako on kaže vrlo često. Ponizan. Pa sad imaš i talenat, i motiv, i inteligenciju.
ponizan. Da, ponizan jer konfliktna situacija vrlo često napravi prekid tvog puta. I zato inteligencija koja kaže adaptiraj se. Sad došli smo do 4. faktora, 5. je rad. Evolucija u svijetu je nemilosrdna. Ono što je bilo jučer važno, danas više nije. I sad, ako nisi spreman da je slijediš, znači, do tvoje penzije je nemilosrdno da si svjesan da je rad neminovan, učenje neminovno, da slijediš tu evoluciju. Dobro, sad smo i nabrojali 5. 6 je kapitalan i ti koji si živi svjedok našeg planetarnog uspjeha, puno si doprinjao. Ambijent, da se svi volimo, da imamo toleranciju, da radimo u jednom ambijentu koji će nas dodatno motivirati. Znači, 6 faktora sam nabrojao. Talenat, motiv, karakter, inteligencija, mukotrpan rad i ambijent. Ima 7. faktor u kojeg ne vjerujem. To je sreća. Ja pijem, stalno pušim i kajem, nemam sreće, a ništa nisam poduzeo da bi imao sreću. Tako da mladi ljudi rijetko koji su imali komfortnu situaciju, imaju i tako veliki motiv da izađu iz te teške situacije. Ja sam to imao i hvala Bogu, danas imam situaciju gdje lakše podnosim i bolest i starost i sve ono što nosi starost. Starost je jedna nemilosrdan dio života o kojem moraš razmišljati kako bi ti bila lakša starost od one ordine. Mogu li malo popiti sada? Naravno. Naslov ove emisije je zapravo neuspjeh. I danas imamo šefe jednu problematiku koja je onako poprilično se širi kao epidemija. I nekakva ideja ove emisije je da se kroz razgovore sa prvacima, sa šampionima, sa ljudima koji su ostvarili nekakve svoje snove i ciljeve, da im se približi i pokaže koliko samo puta su padali, koliko zapravo neuspjeha je bilo u njihovom životu, u njihovoj karijeri, ali jedno je sigurno i zajedničko svima, da je neupitno koliko su puta padali. To je sigurno svima zajedničko. Onaj dio da su pronalazili snagu, da se ponovo digne i nastave jaha taj neki val s kojim su htjeli doći do nekog svog cilja je nešto fascinantno i zato u ovom dijelu razgovora i pokušavamo to malo demistificirati, taj neuspjeh. Jer neuspjeh kod nas, barem ja takav osjećaj, sad mi vi pomozite, ima nešto čudno u tom neuspjehu na ovim prostorima. Demoraliziraju se. Da. Demoraliziraju se brzo. Ja ne mogu, a da ne pohvalim gospodina Zdravka Marića. Ovo što on radi, to je fascinantno, jer tu svakom mladom, ambicioznom će se otvoriti jedan novi horizont. Druženje, tolerancija, spremnost za taj mukotrpan rad. To je jedna neminovnost za uspjeh. I zato čestitam mom prijatelju Zdravku da je on shvatio da ljudi koji već imaju iskustva mogu poslati neke poruke mladima, da ne odustaju, da je upornost jedan faktor neminovan, da pređeš prepreku i da ideš dalje.
Da, na ovim prostorima se i kaže čak sve ti mogu oprostiti osim uspjeha. Koliko je ta izreka, šefe, istinita? Meni jedan znanac i tvoj i moj, ali neću ga citirat, on meni kaže, pa kako si ti tako stvorio lovu, na temelju čega? Rekao, mogu li ti ja samo jedan dio ispričati šta sam ja prošao? I kad sam mu ja ispričao, kad je ti lovu i sve, ja to ne bi nikad mogu proći. Ne može tako. Moraš proći. Moraš proći, to je tako neminovno. Sad ću ti reći samo jedan moj početak u inozemstvu. Ja sam morao napustiti Jugoslaviju jer formirao sam obitelj, imam dijete i ja idem u Švicarsku. Imam svoju diplomu, profesor edukacion fizik, prevedena na francuski i gazda gleda kod kog trebam raditi. Ja očekujem da mi da djecu neku, da vježbam, jer ja sam profesor gimnastike. Parlez-vous français ništa, italijano ništa, engleski ništa, njemački ništa. Kunem ti se na moje zdravlje. Ode smeće, Ande Maten se zvao, donese mi metlu i kaže, alele profesor. A pokojni Šangulin, moj prijatelj koji je igrao s menom u Rijeci, zna da odlazim u Švicarsku i kaže meni, jadni Švicarci, oni će se glavom sudarati, šta ćeš ti njima raditi. I ja se sjetim Šangulina i kažem, ali se sudaram sa metlom u šumate. Tako sam počeo. I to je dio puta, i to je dio životnog iskustva koji obogati nekakve stvari. Ovi primjeri, ne treba te nikad biti sram rad bilo kakav posao. Sramota je ukrast, jasno, nije sramota rad. Tako je. Tako smo odgajani. Sramota je ukrast, ali sam tako ambiciozan i sam imam djecu da komuniciram tim mladim ljudima da ne može bez žrtava, bez spremnosti ne možeš uspjeti. Jer prepreke su jedna prirodna neminovnost u životu svakog mladog čovjeka. I ako nemaš volju da to prebrodiš, da ideš dalje, a onda rekao sam taj peti faktor, evolucija, da učiš, stalno učiš i da se što više specijaliziraš u materiji kojom se ti baviš, jer evolucija je i velike umove bacila u stranu. Nisu je slijedili, mislili su kako oni to sve znaju. Evo vidiš, ja sa mobitelom imam tajne sekretara, ali ja si mogu priući sekretara da mi on gleda to. A ti moraš kao mladi sve to savladat da bi egzistirao. Jer su zahtjevi drugačiji. Danas ja sam bio metlara, danas ti upališ onaj stroj i kažeš meti. Tako da Vremena se mijenjaju. Vremena se mijenjaju, ali ne mogu ti reći kako sam uzbuđen što te imam nasuprot sebe. Zadovoljstvo je obostrano, šef. Ma ne, sine, osjećam se ja mojih problema koje sam imao s tobom. Ali sam ja znao kako te je Bog obdario inteligencijom, lopovštinom. I što je najbitnije, onaj koji te vodi, on mora sve učiniti da stekne tvoje povjerenje. I evo danas ću odgovorno tvrditi da nije bilo tebe u sjeni koji si onaj crnački posao odrađivao, mi nikad ne bi bili treći. I hvala ti. Ajmo se vratiti malo na taj trenutak.
Znači, odluka trenera da netko, njegove momčadi mijenja poziciju, je strahovito riskantan potez. Da. Tu se puno više može izgubiti nego dobiti. Ljubavi moja, samo da ti kažem. Ako ti misliš da sam ja iz stomaka to izvadio, pa ja sam tebe izanalizirao i rekao ovo, a ja slijedim evoluciju nogometnu koja je bacila u stranu sve centarfore i shvatila da je bočni igrač danas, prije ga zvali bek koji ima zadaću samo da neutralizira protivničko krilo. A u to vrijeme kad sam ja tebe molio da uzmeš... Da, ja sam odbio. Pa ti si odbio pa sam te izmolio. Tako je. I onda imao sam jedan autoritet da sam rekao moraš i gotovo. Ti si meni zaustavio protivničko krilo, ti si se ubacio u središnicu, ti si došao u završnicu i golove si zabio, centrirao, ti si zatvorio centralnu poziciju kad bi tamo otišao Soldo ili Bilić da presjeću ono. To je rezultat razmišljanja, analize. Ne možeš ti zato što se to meni sviđa i da ja sam to sve izanalizirao i znao sam da samo ti možeš odgovoriti. Na ljevoj strani sam imao Jarni, ali ovdje nemam nikog. Daj ga nađi. Da, bili smo dobra klapa, dobra momčad. Ma ne, ambijent, to je taj šesti faktor. Jedan za sve, svi za jednoga, mi smo taki bili. Zanima me kako je teško voditi tako zahtjevnu grupu pojedinaca. Da bi uspio stvoriti taj željeni ambijent, bez kojega ne možeš napraviti rezultat u kontinuitetu. Da bi stvorio obiteljsku atmosferu, služi se sa svime i sa lažima ako treba. Pa evo sad jedna indiskrecija. Dođe mi vlak, moj špijun, i kaže, šefe, imamo problem Bokšića. Bokšić je jedan plemeniti čovjek, vanserijski igrač, kojeg ja jako volim, ali njemu je puna kapa Šukera. Šuker ovo, Šuker ono, Bobo kaže, samo Bobanu i Šuker se to meni vlak kaže. On sjedi stolom sa svojim kolegama, igračima, a ovdje je moj stručni stožer. I ja obiđem cijeli hotel da me ne vidi da sam ja sjeo njemu iza leđa i naglas kažem ono što oni moraju čuti. Šta će onaj Šuker, Livnjak jedan, meni govori da mu nema Bokšića da bi on klinac mogao išta da bi tolike golove. Bokšića, on Bokšić. I gotovo. Pojedinosti, jedan antagonizam koji je logičan, pogotovo kod športaša koji su svi sujetni, svi su najbolji. Koliko takvih dođe meni neko pa mi trača onoga drugog. Neću sad da kompromitiram nikog. Rekao, znaš, tako si me doveo u neugodnu situaciju. Jer ja sam prekjučer s njim pričao, on kaže da nam nema tebe, mi bi bili gotovi. On tako lijepo o tebi priča, a ti meni došao da ga tračaš ovdje. Znači, to su, nažalost... Da, ja mislim da zapravo javnost uzima poziciju trenera, ulogu trenera zdravo za gotovo, da zapravo nisu svjesni koliko tu treba krvavog rada, sposobnosti, kvalitete, mudrosti. I ljubavi. I ljubavi, da. Ljubavi. Pa ti bi klinac mene poslušao da me nisi volio. Da, taj odnos povjerenja mora biti da netko nešto prepozna u tom trenutku. A treneri su danas potrošna roba. Danas treneri zapravo su se okolnostima kojim jesu isprostituirali. Najvažniji čovjek danas, kad to više nisam, najvažniji čovjek u jednoj ekipi reprezentaciji je izbornik. U klubskom djelovanju je trener. Tu nema Boga. Oni su najvažniji. Oni odlučivaju o tome
Hoće li taj šesti faktor ambijent, bez njega ne možeš. Ne možeš. Jer je fenomen te prelazne bolesti. Ti si počeo mlitavo, odmah prenosi se i na ovoga, ali ti si išao pa i ovaj ide, pa svi idemo. Jedan za sve, svi za jednoga. To je taj antagonizam moraš znat pomiriti. On je uvijek nazočan, jer svako za sebe misli da je najbolji. Pa da, najbolji je. I dobar je. Ali uključi se u zajednički rezultat. Kao što smo mi to napravili, mi smo izgubili od Francuza. Jesmo li mogli biti prvaci? Mi smo morali biti prvaci. Koliko te proganja, šefe, taj dio? Evo vidiš kako si to divno rekao. Mene proganja. Ja sam u isto vrijeme podijeljen. Znači, ja, ljubavi moja, ću umrijet nesretan što mi smo bili prvaci svijeta, jer taj koncentrat talenta kojeg sam ja imao, ja sebe optužujem, on je morao biti prvak svijeta. Jer to jedan od drugog ste svi bili bolji, pa to je nevjerovatno kako i bez toga ne bi mogli biti treći. Bez toga ne bi mogli pobijediti Nizozemce koja je bila najbolja ekipa prvenstva. Da, izgledali su najbolje, istina. A mi smo Švabe 3:0 zgazili. Jer je bilo jedan za sve, svi za jednog. Ja kad se toga sjetim, kažem, podijeljen sam jer pola mene je strahovito ponosno na rezultat koji smo napravili, ali druga polovica plače i još nisam provario, jer smo toliko blizu bili. Da, eto, čuješ, sine moj, to je tako. Nisu nam se zvijezde posložile, možda bi zapravo bilo ići u nekakav alibi, ali dobro. U svakom slučaju, ne smijemo zanemariti da je i to bio jedan veliki uspjeh, obzirom da smo mi mlada država bili, još nismo sredili puno toga, a ekipa, reprezentacija je pokazala da Hrvatska više nije anonimna zemlja, da je kroz jedan način, što je nogomet, najefikasniji način za afirmiranje domovine, mi smo to napravili. Da, i bio je taj naboj nevjerojatan, to je se moglo zapravo mačetom sjeći koliko je se osjećao taj poziv pripadnosti. Bili smo treći, ali po izboru UEFA imali smo prvog trenera i golgetera prvog. I imamo razloga da budemo zadovoljni, iako ćemo negdje u ćošku uvijek žaliti. Proganjat će uvijek, to je sigurno, s tim se liježe i ustaje, ali dobro, kad se god razmišlja, ja još uvijek nisam pogledao utakmicu tu protiv Francuza, jednu jedinu. Sve sam pregledao osim te. Pa da. Ma da, nemam snage, nemam pojma. Da, isto i ja. Želio bi to zaboraviti. Pa život ide dalje, šefe, nema tu, nauči se živjeti s tim. 25 klubova si vodio, 5 reprezentacija, mislim da bi trebalo možda, zapravo bi trebalo puno više vremena nego što ova emisija traje da bi se dotakli svakog pojedinačno. 5 različitih reprezentacija. Da. Kolika je razlika biti trener klubski i trener reprezentacije? Sine moj, tu je jako vitalna razlika, jer trener klubski stvara igrače, a izbornik za reprezentaciju uzima najbolje. Tako da je puno teže biti klubski igrač, jer tamo obaveza stvaranja, afirmiranja mladih, kroz svakodnevne trenažne cikluse. To je teže. Naravno da biti izbornik moraš imati nadarenost da prepoznaš ko je bolji, ko je manje bolji, ko može na ovom mjestu odigrati, ko može na onom. Drugi su zahtjevi i nikako se ne mogu složiti da kad neko kaže svejedno je. Ne, moraš imati dodatnu kvalitetu i za jednu i za drugu funkciju.
Da, ja sam imao, ja mislim 2 godine kad si osvojio prvi trofej sa Sionom, kup Švicarske, 1974. godina. Joj, što je to Kako je teško bilo u to vrijeme, odnosno koliko je to poticajno za mladog trenera koji tek ide nekim svojim putem, ide nekim svojim smjerom, ima neku filozofiju. Koliko je bitno da u samom početku dođe do nekog trofeja, pogotovo ako se to radi vanka. Moram sad nešto ispričati, pa će to možda poslužiti mnogima da ne pogreše kao ja. Ja sam trener Siona koji se borio za opstanak. Ali sam stvorio odmah jedan ambijent i osvojim kup. Moj kolega, pokojni Mantula, on je 5 godina prije mene osvojio sa Sionom kup i dobio 50.000 švicarskih franaka. U to vrijeme ogromna lova. Ogromna lova. Predsjednik Filipini, nakon što sam ja osvojio kup, donosi mi kovertu od 20.000 švicarskih franaka. Kao vi ste osvojili kup. To odbijate to. Sad ćeš čut. I ovo neka bude škola svima kad ima posla sa Švicarcima. Ja kažem, pa gospodin Filipini, Mantula prije 5 godina je dobio 50, a ja sada 20. Jer ja nisam ugovor to stavio. Nikom nije na kraju pameti bilo ni meni da bi ja mogao kup osvojiti sa ekipom koja se bori za opstanak. I ona travnička fora, on meni daje 20, ja rekao, neću to. Ako je on dobio, a nećete. Spremi u pađe. I nikad ni 20. I doviđenja. Doviđenja. Prema tome, kad ti u inozemstvu ponude daj uzmi, pa onda se ponude. Ne glumi gospodina. Da. Dobro, nakon toga ima neka pauza i onda se vraćamo na ovu 82. godinu mitsku, legendarnu godinu, gdje uspijevaš pokoriti Jugoslaviju. Dinamo je prvak. Koliko je teško u to vrijeme bilo ostvariti tako jedan veliki cilj? Jaka je liga bila? Liga je bila jaka, a ja sam konstatirao u Australiju kad smo otišli da imam dobar materijal. Ja sam shvatio da koncentrat talenta u Dinamo ekipi takav da mogu vikat da ćemo biti prvi. Ja sam to istinski mislio. Ali to je strahovito poticajno i zarazno. Pa mislim da se tim šalje poruka igračima koji možda nisu osvijestili jedan svoj dio ili su nesigurni nekim. To je bitno. To je bitno. Meni jedan značajan predsjednik mi kaže, kad sam rekao mom treneru da mi trebali biti prvi, on kaže, nema šansu, ne možemo biti prvi. Ja sam uvijek htio biti prvi, ali sam morao imati neku pozadinu u činjenici da sam ja konstatirao kvalitet koji to može. To je inače utopija kad ti dođeš u neku sredinu pa kažeš bit ćemo prvi, a nemaš adute. Igrači su najvažniji. Ja sam imao jedan koncentrat talenta u toj Dinamo 82. godini koji je bio opterećen sa jednom anomalijom. Mi ne možemo biti prvi, ne da nam Zvijezda, ne da nam Partizan, ne, hoćemo uz inat. Inat, to je jedan dodatni motiv. Kapric, moram. Jel mogu? Hvala Bogu, neće se ti na mene ljuti, jer mi smo jedan obiteljski odnos stvorili. To mi je najvažnija godina u životu. Važnija i... Tamo sam to htio pitati. Kad se sjetite uspjeha, znači prvo dođe 82. godina, bez obzira na sve što ste postigli. Sve 82. godina. Jer mene moja obitelj je slabo pratila. Žena pogotovo. Ona je sanjala da će oženiti nekog inženjera, doktora. Ali joj se dogodila jedna nesreća za nju. Bili smo u Esplanadi i došao je vlak iz Slavonije. Pun vlak, na papučama stoje Dinamove zastave.
došli na utakmicu Dinama i njoj se odvali jedna kojoj često metne pod nos. Kaže, mužu moj, ode ti u povijest. Boga mi, ja ode u povijest, zahvaljuju Dinamu, i Zajcu, i Mlinariću, i Deveriću, i mladićima koji su tada dali sve da daju potvrdu onoga što sam ja rekao da smo najbolji. A onda, znaš, uvijek imam jedan osobiti motiv, možda je ovo presentimentalno. Moja majka je bila povjerenik Dinama. I sanjala je kad sam ja počeo igrati da ja budem igrač Dinama. Kakav je Ćiro Blažević bio kao igrač? Da li bi Ćiro Blažević trener stavio Ćiru Blaževića u neku, ne znam... Čuješ, a što ne volim ovo pitanje, jer ja mislim da sam bio bolji igrač od tebe. To svi mislimo. Ne, ja sam rano, Tirnanić je mene gledao u Sarajevu i uzeo me u reprezentaciju. I ja odem u Sloveniju, prva utakmica u duelu sa golmanom, izleti mi koljeno. I to je bio kraj. To je bio kraj, a kako sam bio inficiran nogometom, ja sam znao da je to kraj, jer tada kad pobjediš križne ligamente i to, ja sam htio ostati u nogometu i odlučio sam se da budem trener. I sad ću ti reći da sam pratio i analizirao sve trenere da vidim koji gard treba da uzmem. Ili pedagog ili tiranin. I shvatio sam da samo tiranin dugo traje. Jer to je jedan svijet, vi ste jedan svijet. Popularni. Nema gori od igrača. I ti sada njega uvjeravaš, ma naređuj. Ti si tu da naređuješ, a onda izvršava. Znači, ljubav je prolazna, strah je vječan. Boga mi da. Strah, ako te se ne boji... A šef, jel misliš da danas ta metodologija u današnje vrijeme sa ovim novim generacijama može proći? To nije prvi put što ja čujem, jer ovo je nova majku ja. Nećeš ti tako kako ti hoćeš, jer imaš ovu i ovu deformaciju, nego ćeš ovako. Taj mladi svijet, ti mladići plemeniti naši, oni... Je šef, ali on preko društvenih mreža, Instagrama vas izbuši. Javi mu se brat, sestra, viče, Ćiro nema pojma, šta mi stavlja muža, brata. Evo vidiš, ja ne znam, u tom periodu nisam djelovao. I meni je drago da nisam. Danas je to tako. Ali ako si ti Mekan. u poziciji da odlučuješ, onda džaba sve ove fore koje su usputne ne mogu djelovati. I na tebe sam osobito ponosan. Jesi bio moj adut. Nisam bio loš, kakvi je bilo šef. Ma bježi čovječe, ti si bio adut, da ti sad mogu reći... Tajno oružje. Tajno oružje, da, živio ti meni. Nakon osvajanja prvenstva sa Dinamom, znači kad se pokorila Jugoslavija, osvajate kup 83. godina. I nakon toga ima ona kletva da Bog da imao pa ne imao. Znači, to je ružno. Kažu da je to najgora. Ne mora biti gore. Ima gora, šef. De, a to je? Da Bog da nikad ne imao. Htio sam reći da dolazi jedan period sušni. I znači, kad postaneš heroj i nakon toga upadaš u oscilaciju, u nekakvu turbulenciju, očekivanja su strahovito velika, narasla su i od navijača i od medija i dolazi jedan period suše. Kako se s tim ishrvati? Gdje je pronaći snagu? Meni snaga nikad nije falila, ali sam znao biti i demoraliziran. I to je
jedno stanje kojeg se moraš brzo riješiti. Moraš znati ipak... Znači moraš biti vladar svojih raspoloženja, ajmo tako to nekako reći. Tako je. Moraš biti vladar svojih raspoloženja da bi kao šef, kao vođa uvijek adekvatno reagirao. Ne mogu ja nikad nisam mogao pocijeniti mog igrača kad od njega živim. On je moj, on je najbolji ili moj. Sad što je Bog i sreća htjeli da trener vidi, ima trenera koji ne vidi. Ne vidi da je on bolji od njega i da mi on će više doprinijeti nego on. Ali ne smiješ ni njih zanemariti. Ne, psihologija je jedna jako bitna stvar. Pa ja mislim da je najvažnija jer od nje sve kreće. Ambijent je uvijek važan. U ambijentu i oni strašljivi postanu hrabri. Jer vidi kako ti ideš, onda ide i on i onda što je najbitnije u toku same utakmice. Voliš svog suigrača, pa pogreši pa mu ti kažeš ništa nije, idemo dalje. A ti ga ne voliš kaj amater, šta radiš to i tako. Tu sam ja bio dobar jer sam stvorio jednu ljubav između svakog od vas, a ja sam bio neki Čiro kojeg ste vi isto volili jer ste shvatili da živim za to i da vam ne pričam gluposti. Kad se obraćaš igraču, a igračima u cijelosti, ako mu ne objasniš zašto ti tražiš ovo i ovo, onda je to šuplja. To bi ti tako rekao, šuplja. I ponovit ću sad kad to više nisam, najvažniji čovjek je trener, izbornik, najvažniji. Ako on nije vođa, ako on nije lider, ne može ni vojska biti. Da, što kaže, čuješ, ima ona Napoleonova, kaže bolje četa miševa sa lavom na čelu, nego četa lavova sa mišem na čelu. Da. Duboko umna. Da. Šta je teže biti? Trener bez angažmana ili... Bravo, ja ću ti reći. Ovo trener bez angažmana me je nateralo da ja napravim definiciju ovog posla. Definicija posla trenera je sljedeća. Male satisfakcije i velika razočarenja. Pobjediš kup, prvenstvo, to pokal, to, a onda padneš na nekog idiota predsjednika koji te makne bez velikog razloga. I ti si sad na cesti. Na tvom primjeru šefe je to više nego očigledno. U jednoj godini si heroj, kralj, legenda, Bog, nakon godinu dana Čiro Peder. Jeste. I treba imati kvalitetu, mentalnu snagu da se izdrže te amplitude. Strašno, molim te. Ja sam, neću da zamaram ljude koji imaju ljubaznost da nas slušaju. Ja sam doživio u utakmici Bosna i Hercegovina Hrvatska, izlazim na stadion, 40.000 ljudi u horu viču Čiro Pederu. Šta se mota u glavi tad u tom trenutku? Sine moj, tog časa se sjetim pokojnog Tenžere, jednog velikog književnika koji je napisao 82. godine u Večernjem Vjesniku, hoće li jal ovoga grada i njega jedanput pojest. Ja sam to pročitao kad vidio ovaj Tenžera, pametana budala. Kako će mene pojesti, ja znaš, slavan. I prvo što mi je bilo, kad sam, ne znam kako su orkestrirali, znaš, nekad viče jedna strana, drugo, ovo svi u horu viču Čiro Pederu. Znaš, pežorativno, gotovi, mrzete, svi te mrze. Ja znam zašto, ali sad to nije važno. Ja hoću da padnem u nesvijest. I znam da se moram držati. Znači inat.
Ne da moram koracat do klupe. Pa nije to lako, čovječe. Šta je ovo, ja čekam da mi plješću, oni viču Čiro peder. I ja sjednem i kažem Ivankoviću, šta je ovo? A onda me utješi, kaže jednu bananu, ma kaže, pustite šef, budale. Ma gdje će biti budale 40.000, isto viču, čovječe Bože. I Boga mi ne krene to najbolje. Bosna je imala dobru ekipu tada. I ja znam da moram biti koncentriran, da moram. I pobjedimo mi i onda ja adaptiram jednu filozofiju koja je bila presudna da sam preživio. Peder, pa jesam peder, oni dobri baletani, književnici, režiseri. Akademici. Pa da, i onda su počeli vikat, mi smo pederi, Čiro je naš. Tako da te amplitude, kad ti čovjek publike, bilo da si političar ili trener, moraš znat okrenuti. Nije to lako. Nije to lako. U teoriji je to vrlo prihvatljivo, lagano, ali u praksi je to... To je strašno, sine moj. To je tako teško kad misliš sve si dao, ništa nisi pogriješio, vodiš reprezentaciju, a oni ti viču. Sad ću prvi put otkriti zašto mi viču, zašto su mi vikali. Nogometni puk, on ne voli kad njegov lider, trener, je blizu politike. Ja sam u to vrijeme bio uz Franju Tuđmana stalno, ko prišipeća. Ti, oni me odmah okarakterizirali. Vjeruj mi da je to razlog, jer nije bilo drugog razloga. Ja sam razmišljao o tome satima. Koji je najteži trenutak, najteže razdoblje, nešto što je stvarno ostavilo duboku traumu, bilo u karijeri ili životu? Čuješ, ja sam bio jako vezan na moju majku. I ona je jadna od tuge umrla jer je izgubila 2 sina od 17 godina. Jedan 42, drugi 44. I umire od tuge. I ja sam se s Bogom posvadio. Rekavši mu, dragi Bože, ja sam trebao biti svećenik, ja ti vjerujem tako, ali sad smo se posvađali. Uzeo si mi majku, tako mladu, i ja prestanem biti pobožan. I dođe utakmica u Kijevu, za biti ne biti, Ukrajinci nam zabiše gol, sudija ga poništi nakon što sam ja rekao, Bože, ja se pomirio s tobom, pomozi. Zamisli slučaja. Ja kažem, Bože, ja sam se pomirio s tobom, pomozi mi. A međašnji sudija viče, nije gol, nego offside. Tako da ja nastavljam biti pomornik Boga i molim mu se za... Koliko je bitan taj spiritualni dio? Religiozni, spiritualni, kako god hoćemo. Pa je, tako se to kaže, spiritualni je. Jako je to važno. Da čovjek ima neki oslonac. Mili moji, da ima neki oslonac i da ima svijest da ti suradnici moraju biti vjernici. Ja imam jednu tajnicu koja se zove Ljubica. Ona ne može da se Bogu ne moli i ne može da misu omane. I ona se stalno boji Boga. I to je osoba mog apsolutnog povjerenja, jer ona ne može krivo. Kogod nema vjeru, on je hendikepiran. Eto, sine moj, puno smo se napričali, ja i ti. Naš dragi zajednički prijatelj Marić, on će biti zadovoljan, ja sam siguran, jer će doći još
jednako tako iskusni ljudi koji će se obraćati mladima. Jel imate neku poruku, šefe, za mlade? Ne odustajte. Nema ne mogu. Moram. Poraz je znači samo odustati. Neuspjeh je odustati. Evo, molim te, sad ja imam jedan problem. Sin od moga prijatelja ne može položiti ispit. Ja kažem, kako ne može položiti ispit? Kaj, već me je 7 puta rušila, sad će me srušiti. Pa čekaj, jesi li ti to naučio? Pa što ne naučiš? Šta bi ti da dobiješ ocjenu, a da te se ne pita? To mene pita, jel ja mogu sve? Ma ti tvoj, nauči. Spremi se. Pa tebi sam ja najveću medveđu uslugu napravio ako te proguram. Nauči. Jer ja sam to prošao. I možeš ti sad pričati što god hoćeš. Ali moraš znati o čemu pričaš. A da bi znao, uči. Uči. Jer znanje je jedno bogatstvo. Znanje je autoritet. Jedino koje niko ne može oduzeti. Ja. Tako je. A folovi su avijatika. Da. Malo ljudi zna, šefe, da si u Švicarskoj bio susjed i prijatelj sa Charles Spencer Chaplin. Eto vidiš. Čovjek je legenda, je li uspio nasmijati ja sam ljudi? živio u istom VV-u, u istom mjestu gdje ja sam kao trener uzeo VV u 4. ligi i doveo ih u 1. I tato, kad sam vratio pozornost na sebe kao trener, a kad bi god dolazio cirkus Kni u VV, onda bi zajedno ja i on. On je bio svojevrsni filozof. Znao bi mi reći, što su ovi ljudi tako ljubomorni na mene što imam toliko para? A ja činim najteži posao na svijetu. Koji je? Nasmijavam ljude, da. A da nije progovorio ni riječ? Ništa. Pa da, ne, on je... Jel se išta uspjela naučiti od njega? Spoznat nekakva? Svojevrsni genijalac. Imao sam priliku da upoznam par velikana. I oni nisu bez razloga velikani. Jer imaju jednu lepezu znanja koja pripada samo genijalcima. To se zove, Chaplin je genijalac. Ovaj Prever s kojim sam se isto družio je poeta, genijalac. I s njima treba voditi dijalog, znaš. To moraš biti akrobata. Jer, na primjer, Prever, on na Champs-Élysées ima svoj stol i ne može niko sjediti s njima. Ja sjedio. I kako sam znao da ću se s njim malo družiti, ja sam ga slagao kako on je napisao veliku divnu pjesmu Barbara, da sam ja mojoj kćerki dao ime po njegovoj Barbara, a on manga svjetski, kaj dajte mi neku strofu. Svi znaju Čiro voli lijepa odijela, lijepe satove, lijepa auta. Ovaj dio da si pasionirani pjesnik. Čuješ, taj Prever, on je jedan antipatičan čovjek, znaš. Antipatičan, sujetan. I ja ga da izvineš, jer znam njegovu jednu pjesmu koja meni kaže da on nema sreću u ljubavi. I ja se poistovjećim s njim, rekao, ja i vi nemamo sreću u ljubavi. Kako znate da, pa ja znam ja onu vašu pjesmu. Ja mu začas je, molim te, mogu li je citirati? Apsolutno. Za tebe, moja ljubavi, otišao sam na vrt cvijeća i kupio cvijeća za tebe, moja ljubavi. Otišao sam u trg ptica i kupio sam ptica za tebe, moja ljubavi. Otišao sam na trg gvožđa i kupio sam okove, najteže okove za tebe, moja ljubavi. A zatim sam otišao na trg roblja i tamo sam te tražio.
ali te nisam našao, moja ljubav. Rekao, vidiš isto koji ja tražim. Cijeli Tako, život. nesretan je bio, jer u ovoj pjesmi išao je sad na kraju na trg groblja i tamo je ali je nije našao. Da, to je jedna sreća koju ti imaš, koju i ja imam, jer mi smo vjerni. Zamisli si, ne tatin, tvoj prijatelj i čovjek koji te neizmjerno voli što sam ja. 60 godina sam sa istom ženom. Treba, a znaš kakva je ona? Pa ne bi čovjek izdržao 5 godina, ja 60. Znam suprugu, pa se ne bi složio, šef. Pa ljubavi moja, vjernost, evo vidiš kako se mi volimo i nakon toliko godina, jer smo nikad nije bilo ništa falš. Nema falš. Ako nisi pravičan, ako nisi iskren, odan, ne možeš biti autoritet. Ti si autoritet jer vičeš on kaže, ma bježi frajere jedan, ti si šupalj. Brzo se provali. Da, pa to je pogotovo ovaj svijet naš nogometni. On te provali, nisi rekao keks. Da. Ma i svašta smo ispričali. Šefe, bilo mi je drago. Ma ja tebi čestitam. Gdje god si bio, šta god si ufatio, ti si uspio. Živio i nastavi voliti svoju dragu ženu, jer bez nje bi bio hendikepiran. Kako kažu, za svakog uspješnog muškarca stoji... Tako je. Žena kvalitetna. Živjeli, šef. Nikad poraz, samo lekcije. Pogrešan put, 100. put stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka.